United States of America hian an ro rel na khol justice system hi an chuang em a thu dik le ro rel na dik ken ko chung changa khovel dang zong aya an san zia an soi thin ma se kum tam takaliama America ram ro pui ro rel dan le an ro rel na dik fam kim bik lo zia hi hriat tur tam tamai tuna ingai thak tura po hian no pangkum som palimi lek ti hlumani tlat maya diklo takati hlumani ingai thazelanga dan nuaya dikthei ang ber tura ro rel na hi ring hlel rum hialanga George Steiny Jr. anti hlum dana hian ilung oi thei bik karing lo The sunburst flowers calling on warm days overdue. But kumsang khat zakwa somli pali ani a George Steiny te hi Alcolu South Carolina a anchenga anu le apa George Steiny senior le a una mi pa pani le mi thia pani te ne na chenga ni a apa hi an khwa a somi la a thoka an khwa Alcolu hilian lo tak ni in mi dum le mi hang te chen na bi khi real kong hian ari a real kong le lama hian mi ngau an chenga le lama mi hang o heti hun lai vela mingau ten mi hang an en shan na lana sat tur zia chu ti hian kan hre thiam mayang chu tun thleng po in mi hang en shan na hi chu alana sa ti kan hria azia om to hle ma se chuan heti hun lai phe hi chuan biak in le school te thleng in mi hang te tan hian buat sai shan bi kani a mingau te an tlo po ve vak phalani ngai lo ole thil thlen dan chu han soi tan mai la hemi kum march thla hian no pangpani mingau ve ni bok Mary Emma Tamer le Betty Jane Vinegar te hi chuna an chuaka ina an hotalo heng mei che pani te hi kumsari mi le kumsom pakhat mi le kan nia an bo hi kong an bo ni lovin tha an lo ni reng hemi ni hian bicycle nen me chedo pangpani te hian lenga pangparan zunga hetia an kala hian George Steiny Jr. te omna an in bulan thlen hian George Steiny li a unaw nu Amy te hian mua an ni hian George te unaw hi pangparan zon thu shilin an pangpar zon hi kan hria theidan tur chuan sap theira lo chi par ani a sap tong chuan passion flowers ani a passion flowers omna an hriat lo thu chu George Steiny te unaw hian zota anin muin an in benge yani chu George te unaw hian an lo shebik lova heng meichia te pani hi an kal le maya hi he no pangpani te dama an mu nu nung beralo ni ta azana an lo holova na satakin zon an nia hetia bozon na hian George Steiny Jr. papo hi telve nge ya zan khwai nan zonga an mulo atu kalo ni chuan tui hok luan korbula an pani hian mu an ni ta thala kalo lang mek hi an ruang mu na ngei chu ni a amun hi George Steiny ti omna lam mi hangte African American omna alkolua hian ani a an taksa hi doctor ten an endika siam shei manga tha angei an lo ni a an lua hliam wanga thi an ni Emma Thames lua hian kwa a oma amit mulding lama hian zaina angdeu ka hliam na taka omboka Betty Vinegar po adang bik chuang lo atukhuma hliam na tak nein arua ke boka anmani endik tu doctor bonzart chuan athat tu hian a manrua hian thirmum tubau lu tiat vela man thu soi mei cheno pangpani te han thi ta ka chuan mi ten thu hriat le soi tam takan neya pakhat chu an khwa amilar le hausa tak te ina hemini nge hian kawan nia an kal ti ania mase hi police ten an chui zui reng lo mase thu hriat dang pakhat an soi le chu Steiny te unaw nen in bia ti ani a he thuan hriat vele hian Clarendon County Law Enforcement te chu rang takin George Steiny te ina hian an kala George hi an vahen ka fa alo mang ang hle an la ngal mak darkar engemaw sa ta room te a thuan zot fia witness tu man lova amat poitu tur ukila nei lova a chung te tu ma anom lo bok reilo te ya Clarendon County Deputy Arresting Officer H.S. Newman chuan George Steiny aman dan chua ziak ta a kut ziakin hemi pano pang hi abula a inpuang thule
Asiam sheiman inchi sumpanga asei thira thuruk na hmuna te ashwai thu aziaka he sham shei hi me cheno pangte bicycle la tanga fit rukvela hla a thuruk thu asoi boka hetia thu azia ta ka chuan he sham shei a thuruk na hmun ngei soi tura turna na sa a mase hs newman ro hi chuan a soi du thak lo mitam takin diklo takapu ani anti a heng thil kalvel lai te hian Jorsanu le pa le chung te mu an phal mi alova he kum som palimi lano pangte hian ama vekina machona a trial nai zela heti la hian kum som pali hi minor angin an langai lova shemna engpo tok thei vekalani me cheno pangte pahni thia tang hian thakhat aliam ta a Clarendon County Courthouse a George Steiny case trial chu official takin tanani ta court hian George Steiny tan hian ukila Charles Plowden an pe a chuan Charles Plowden hian ti theiwa ka nei lo trial chung hian evidence pakhat ma phor chwa tura nei lova witness ko chwa tura nei bok hek lo a thil ti le soi pakhat ma hi George Steiny ta na tangka ya umlo le lamina ma a George Steiny mantu HS Newman in kutizia ka ada George inpuang ani om taka soi kha an nei ve thung mase George ero hi chu a inpuang ve haulova a thuwa soi engma omlo ani chu a soi nge hi thilrin tlak berani lain mase kutizia kin fin fian ani om taka om si a chu zong chu an nei George Steiny an manatanga a trial thleng hian George hi anule paten in hmu tiran phallo shima anule patia hmu du em thu soi ma se an phallo chu mai baka anule pate hian mipui mingau ho thinri minan lo be iron mai an hlau si a an bi ruti ti zoka an fa patala din na chance an nei lo chuan chu George kum som palimi lek chu a om mai lai thabar taka an ron man thu ta tang khan ama inala oma thakhat nuwa a traila po korta hian a hriat ngai lo mingau vek puitling mi sangkhat velan oma mi hangte chu courtroom a hian an om ve theilo chuta thiam lo ala changta zui an ro rel chung rei lo lutuk te hi engkim chiang sa ang mai ani minute som chung ve lekin George chuan thiam lo changta first degree murder a thiam lo chantir ni in appeal phalani heklo a ukil la hian appeal tumbok heklova thlani an liam le chuan electrocution mangin George chu thi turati anita electric shock mangati hlum tur tinani a mingo tamzokin George anti hlum tur le a case kalvel dan hi an pompui le a ma se mingo then khat te le mi hang te chuan thi tura anti chungchanga khati lai governor Olin Johnson chu zangai nalan tir turin an nge na petition siama governor office a hian George tana zangai nalan tir turangin na lekha tam takaron thlenga mase heng lekha thon tu te hian George sa thiam lo na soi turan nei lem lo thiam lo anga an ngai ve thawa ma se akuma wangtal te po hian zangai na an ron dil sakringot ani hetia lekha thon tu pakhat hi governor hian a chang le ta George anti hlum mani ni jun ni som pali ani in arresting officer nge ya kom thu soya Steiny hian a meiche upazok kha pong swala tuma wangin no pangjok kha athata a upazok hi pong swalina that le ani minute som ni nuwa pong swale tumina waleta ma se taksa lo vot vek to a hi ama nge na soyani arresting officer ajak tu nge kha keima nge hian ka wa ko mani ti in ase autopsy report nen chuan hi adik thailo shim ti shebokila governor po hian khongai na alantir talo June ni som paruk kum sangkha jakwa somli palia South Carolina State Penitentiary Columbia a ommek George chu ti hlum turani angin an buat saita jumpsuit thol tak mayaron ha a Bible ron keng boka George hi keji somli pathum vel lekani a he electric chair om tur hiana te ma amma a Bible po hi a thut chana ta na an ken tirani electric chair hi puitling ta na siamani shima electrician te chuan George chu an han thut tira ate sia boy thak ang reng hle a mai kor tur te po alian ma a ma se alo en tu te chuan ti zo vat sian lo ti in an lo man mo to hle a mai kor te chu arem dan in an handa a assistant captain chuan George Steiny chu egemot tala soi du le du lawa zota alu thing ringot tilum tu tur chuan aka a thilaron da ta
George samit tui aron tlangal amai ko ran vo ale a George po trap na sato electric volt sang ni zali layan kaltir chuan amai kor lian tak chu atlapal zui George samit atanga mit tui lo luang chu chiang takena mu theya aka atanga chil lo chuak na sabok nen anti hlum lai mutu te hianan mu veka ti chuan George chuan anat na le khovel shom chuwa kal santa reilo te a athi ti puan anita ni somriat pathum vel chung lekin George chu mi pano pangtlaya a unaw nu ne na leng vel thin hlim ve tak anu le pate duat tak nia hun mang thin chu tual that tu nia pu'a Carolina State ti hlum hialanita ni somriat pathum chung vel lekin a chung te tan chuan mumang ang mayani nge yang anat dan tur zia hi soifia thei po anilo George samana ni a achung ro rel na kal chak lutuk te evidence om manglote a soya soi po om lote khang khan mi hang no pang chu midang tu ema poi khoina aya thiam lo chantira bur bun vekani ti ati chiang reng ro rel tu te zong zong po mi ngau vekani achung te va in rol vak turin antan ko om lo ema George la alano pang si khang mi ngau ho kha hlau hle don he case hi chui non le don po in evidence tur tam takabo to a witness te pon thi to ma se kum engemo zat nu kum sang ni pali khan Steve McKenzie le Matt Burgers ukil ve te chuan George sa case an ngai event thar le a an ro rel dan mak takha an she thiam theilo George ang tiat lek khan me cheno pang pa ni te han khoyamo volume tur khan a theido rem ni baka kora khan an taksa da son tur khan achak tok lo engtin nge theyang chu baka mi hang no pangin khalai muna chuna le ngal mingau no pang pahni kha engtin nge atha ngam te lulang court hearing an nei thara witness tharte hanron omle boka George Amy Betty le Emma te amu pui ngei po kha ron tong chuakin a u George mi atha hun lai nia an soi khan George ne nan omdun ngei ni ina soya an bong an enkol ni ina soi Amy cha ulo po Betty le Emma te ruang mu ma saber tu Reverend Franz Betson chuan koratang khan me che pani kha anuk chuaka thisen a om manglo a om zia chu a ma in tha an ni a ta khan payan ni ati a chuan Johnny Hunter aron inlan le bok ani hi George Tiny anti hlum ma atan laya atan puipa asial meitani a ani hian George Tiny khan meichia te kha atha adi lo thu a soi reng ni ina soya Johnny kati ani lo ati mol mol reng atia kathil ti ani lova tinge minti hlumang te ati ni ina soya ti chuan hetia he ke sanjir chan le fak nuwa kum som liam le meu kum sang ni som palia chuan December tha a Steiny anti hlumatanga kum som sari borvela chuan Judge Mullen chuan George ati hlum le ro rel dan chu engkim adiklo nia soin ro rel dan fair lo grant and fundamental injustice ti in George chuan thiam lo na ani lo thua puanga a mingan thai bota George unaw te chuan chum cha tak kalbauta huk ang mayani anti Dr. Amanda Sals forensic psychiatrist chuan diklo taka inpuan tirna po atel ni ina lo soibok chuan atitu diktak nia an soiru ka oma ani hi khati laya kumsom ni parukmi George Burke Jr. ani a George Tiny ang lo takin mingawani chuta an khomi hausa an ni bok no pangpani ruangan huna po kha an ramani a Steiny pa po kha Burke Jr. pa Burke Senior a somi la thok hiani nge a an inan chen na po kha he an somi la thok te ta na chen na inan pe kani a khatia keisa kal lai khan Burke Jr. pa Burke Senior khan George Tiny te kha an ina tanga lo hnut chuaka apa kha ana atangina lo ban nge chuta Burke Senior hi no pangti an bawa search organizer kha alani nge a annuwa George Tiny in puan na angdeu an zia shat pui tu anga sign tu ani telbok chumayalani lo George chungaro rel tu grand jury minute som le ka thuthluk na siam tu kha Burke Senior hnuayami ni in thurual takan ni bok chuan makdeu mai chu Burke Senior fapa Burke Jr.
tual that tu bernia lang hi keisa zo atanga kumthum chung kha chu she takin a hun manga kal thalo na sat takaneya kumthum nu leka kumsom ni pakkomi ni in kumsang kha chakwa somli pasari khan athi ani athi don hian athi na khuma meche pani beti le ema te kha atha an ni thu apuang ni a soya oma afa pa Weinberg chuan meche pani kha atrakin apa khan pangpar omna shwai tura aphur thua soya athatta ni ina soi he thu ero hi chu an chung kwa hian an la zep ve tlat thung mi hang tela kanun ron na hitun thlengi na la thlenga mi hang no pangrap thak taka anti hlum tak George Tiny case hi shiata she omin rilru a khoi tak zeta kumsom riat don lai liam to ma se mi tiril ruwa athar renga rorel dan ten takha demma hlo ema he case hi chu chuai mai to lo tur mi te nga event mi te rilru ti na tu ani reng to donani